Misho Justice Mashimzi Kezir Mongem Sawa ora kumeviri. Inhlakani mingisiromena kuhlanganisa kwala ngengisela state turko loko Mpumalanga uri Limpopo indawo leyi kungele kunene mpfula ka tindhawu to leto nako kuna nxungeto wa mikhukhula ngopfungopfu ka wa rihati na tilo ka tindhawu to hambanahambana eLimpopo na tindhawu tin'wana ta le eGauteng mikhukhula ya languteriwe ka xifundza xa KZN hi ndlela yoleyo loko ka Afrika Wa Vulavula ka Mugena Lone FM namuntlha ku ri ravumbirhi siku ra vu-17 ra n'hweti leya ya Nhlangula lembe ra 2023 mina ni khalanga Pet Mathebula yin'wana ri smart wa jimo xithlango mo xingeritano wa xicecana makunala wa ndandadzi mingisirome kolo ngengisela tixiri ko eGauteng eMpumalanga eNorthwest Limpopo na wi kuma audio streaming nangona ku humelerisiwa hi tatana Ncindani Eric Mabasa hi famba swin'wa ku fika eka hafu ku pela awara ya n'we nhlekani lowu kunjhani mingisirome ku na mpfula Polokwane ntheva ku na laha u nga koho ri xiye kahle hi ndlela leyo loko ku ka ku na mpfula ku kutani swi ni tsundzuxa vaaki va laya tana na pulani vaaki va laya tana na pulani va na xiphiqo xa ku eswitarateni swa vo ku hetelele ku celaceleka hikokwalaho ka ku va ka ku cinciwa kumbe ku nghenisiwa timhaka ta tiphayiphi hi vuye hi bula na meyara wa masipala wa Collins Chavani va ku va ta swi landzelela mhaka yeleyo se hi ta va hi kha hi bula na va masipala munduku hi twa kahle kahle va fike kwihi ka mhaka yoleyo hi ndlela leyo hi ku loko mpfula yi kha yi na yi kutani no tsundzuka vona sweswi ku va nga va ri ka xiyimo xa njhani ku na muyingiseri un'wana a nga nghena laha hi ravuntlhanu a vulavula hi timhaka ta ku yena a nga va a hetelele ku hola hi n'hweti leya ya Mhawuri aku i tirhaka yin'wana ya tikhampani ta security ti nga hansi ka masipala wa Mopani hi loko hi lavisisile hi ya kuma ku va security leyi nga vulavula hi yoho na va masipala va kombisa timhaka ta ku va kuma vuxokoxoko bya ku security company leyi yi ri hayi vatirhi va yo va hakeriwe hinkwavo ku na loyi a nga hakeriwangiki seke loko ku ve hi mpela a wu hakeriwangi mingisero mehe ku seni siku leri a wu vule ku i xikalavito u nga tlhe u endla tani na wehe u khoma tani u ni fonela hi nga ha ri moyeni hi twa ku kahle kahle xiphiqo ku nga va ku ri yini leswaku hi ta kota ku hlanganisana lava nga ku pfunaka a ni mhaka yikulu ku hi nga vulavuli hi vito ra wena hi ndlela yaleyo ku a ni machava ku loko hi vulavula hi vito ra n'wehe kumbexani mi nga hetelela swilo swi nga fambisi leswi a mi lavisa swona se a hi buli hi nga ri moyeni nomboro ya mina ya tiveka muyingiseri wa mehe va byeli va ku nyika lava va nga na yona hi kota ku va hi bula na mina hi kota ku twa ku u ri yini wena hi timhaka leti ti fambelanaka na muholo hi ndlela yoleyo hey advocate Joyce Busisiwe Mkhwebane kumbe Busisiwe Joyce Mkhwebane ya xirho xa vandla ra Economic Freedom Fighters lava kusukusela tolo hi ndlela yeleyo ku hume swo tala ntshemba ku na vaseketeri va Economic Freedom Fighters lava hi nga twaku vo sweswiwani hi ta bula na Mashego a hi hlelela yo mhaka leyi ivi kusuka kwala ni bula na munhu un'wana na un'wana kambe a ni lava n'we vaseketeri va yona Economic Freedom Fighters leyi mi hi byela ku matitwelo ya n'we hi wahi andaka la ku mi kume khale ka musirheleli wa vaaki loyi a nga susiwa xitulwini advocate Busisiwe Joyce Mkhwebane sa hi koti mingisero wa mina ka 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 kambe ke a hi sunguleni la ku na mani la mani veri va vilerisiwa hi swin'wana se loko va heta ku vulavula hi nga ta bula na n'wina ka nomboro ya liya yi mani va amukela mani nhlekani Aye. Minjhani tata? Hi pfukile njhani? Hi pfukile sesi wa mina. Mi ri xiphiqo xa n'wina yini? Xiphiqo xa mina i ku makoni wa mina i lahlekini hi wa mune. Ivi papa na nsati wa yena va famba va ya aka magoro a ku pfuleni ka case. Loko va fika a ku pfuleni ka case va ri va kume phorisa ra xisati na van'wana vambirhi va xinuna. Va endla i nga ri va pfuna ku pfula case ku va ri va tsalatsarini swilo va teka na xinepe xa yena ivi va heta va tsalela tinambara a xiphephanini ta cell number na ta landline ivi loko va heta sweswo va byela ku ri loko o ka a nga kumeki mi hi fonela mi vuya hi Monday ivi hi fonela mukhanselara ku i te hi n'wi update ku ri va fambise kuyini hi n'wi hlamusela ku ri va fambise kuyini ivi mukhanselara ku hayi a ku na problem mina ni ta endla ku ni fonela station commander ni va hlamusela problem lewa hi Monday a va pfuki va tlhelela ivi hi Monday va pfuka va tlhelela loko va pfuka va tlhelela ivi loko va fika hi Monday va fika va byela ku ri a ku na va ku va lava case number ivi va byela ku hina va hi nyike xiphepha lexi ni givela
ivi va ku hayi la ku hava case va ku mara xinepe mi tekini na maphephaphepha mi tsalatsarini ivi va tlhela va va tsalela tinambara tin'wana va ku fambani hi ta vuya ivi namadyambu still mukhanselara a tlhela a fona la ku tiva ku va fambise ku yini ivi mina ni n'wi hlamusela ku ri va fambise leswi na leswi na leswi a ku hayi mi nge ni fonela station command ni va hlamusela ivi a fonela station command va ku hi nyikeni tinambara teto mina ni ringeta ku fonela a xitichini ni twa ku ku endlakala yini ni ta vuya aka n'wina ivi namuntlha hi loko mukhanselara va ta tlhela va ni fonela va ni byela ku ri mi nge swi koti ku va ni mi hlanganisa na station command mi nge mi nyika tinambara ta vona mi va fonela mi vulavula na vona ivi va ni nyika tona ni vulavula na vona ivi station command va ni hlamusela ku ri sweswiwani ni rhume munhu kusuka a xitichini a ya a Rotterdam so lexi nga kona va ta fika va pfula case and then kusuka kona hi ta va hi karhi hi fonelana na vapulukwani ku ri va ta kota ku humesa timbyana va ta sungula ku va lava ivi mina ni va vutisa ku swi ta njhani vanhu va ya a lexiwa a police station va ya ku pfuleni ka case va fika va nyika tinumber phone ematshan'wini ya ku ri va nyikiwa case number na va ku na vona va ta yi lavisisa a va swi tivi sweswo so na namuntlha na sweswi a nga se kumeka ku fikela aka nkarhi wa sweswi hi vulavula hi munhu wa malembe mangani wa xiyimo xa njhani hi ku vona ka n'wina i kahle miehleketweni na malembe mangani i kahle ya na miehleketweni i munhu loyi a nga na 42 years i munhunkulu i munhu loyi a nga na 42 years i na vana vanharhu i na nsati a hi munhu loyi a nga tshama a hi nyika problem ya ku kumbexana a famba a ndla yini hambileswi ku nga munhu loyi a nwaku mara i munhu loyi a nwaku loko loko ripela i munhu loyi a kumekaka a ri kaya ene a hi munhu wa tinyimpi wa ku a holova na vanhu loko ku yiwa police station hi ravumune a ku ri loko ku hele nkarhi wo tani hi kwihi a nga vonakangi a va yangi hi wa mune vo loyi va va tibyela ku hayi kumbexana i ta va a humini i ta vuya ivi loko dyambu ripela a nga vuyi ivi nsati wa yena hi kona a nga vuya a suka a ya ka vatswari a fika va hlamusela hikuva na xitandi xa vona a fika a va hlamusela ivi hi wavuntlhanu loko va hlamusela mukhanselara ivi mukhanselara va ku hayi a hi veneni hi karhi hi rhanga hi zami hi karhi hi languta kwala ka maxaka hi zamini ku vi hi fonela maxaka hi languta a ku vangi na lexi nga twala ivi hi mi dlivela nampundzu hi kona va nga pfuka va ya a police station ivi va fika va vuya na maphepha va nga pfunekangi va vuya na maphepha i ku ri sweswiwani ko va ku sweswi ni humini na tinambara ta kona a ni to ni ngo mi vitanela tona ni mi byela ku tinambara hi leti i ku ni humini ene xiphepha lexi a xi sele kaya no na swi twisisa sweswo hinkwaswo ni tshemba ku munhu loyiwani makwenu hi ku hleketelela ka n'wehe i lahleki a Rotterdam i lahleke kwala Rotterdam hi ku andzeni ka muti wa yena i tlhele kona nsati wa yena i ri yena loko a phaphama hi swin'wana swa mafayisi i kume a nga ri kona andlwini hi ravumune ku ndleke yini a nga vuyangi i vuyini i tlele kaya i vuyini hi wa minharhu i tlele kaya hi wa mune nampundzu nsati wa yena loko a phaphama hi swin'wana swa ma5 i kume ku a nga kona se o tibyela ku hayi leswi ku nga munhu wo basopa swifuwo swi vula ku kumbexana ku na leswi swo ka swi nga vuyangi tolo i pfukele a nkambeni ku ya kamba swona yes ivi ku veta ku va na ku fika na sweswi a nga ha kumeki okay no ni mi twirisa swa mina ni mi twini kheseri swinene no ka ni nga swi tivi ku kambe va xiphorisa va le ku swi na kwalano ku tala ku va ku ri na general Mashava tanihi commissioner wa province kumbe wa xifundantsongo ku nga ri wa province kambe wa xifundantsongo xa Mkwhebane se hava ni tshemba ku va ta vuya ka n'wina ta swi twa ku kundleka yini ku ya mahlweni kheseri se swa mina ku khensa mina inkomo i sweswo mingisero wa mina mi swi twile n'wina mi nga ka tindhawu totoleto hi pfuneni ku lava wanuna wa malembe ya 42 loyi ku wa ku leswaku hi mpfuka a vona ka ro hetelela ma swi vona mina general na swi tiva ku va yingisela sweswi ni vulavulaka ve le ku fonini ni tshemba ku va lava nomboro nta mi hlamula sweswi general nta mi hlamula sweswi mo ni hetisa leswi ni nga ka swona mo ni hetisa leswi ni nga ka swona ta mi hlamula hi ndlela yaleyo se i mhaka leyi kumbexana hi nga pfuna na ku va ka hina kambe ke a hi mi tweneni n'wina vaseketeri va economic freedom fighters na lava
va nga va seketeri ntsena sweswi a ndzi lava vanhu ntsena hi ta bula loko hi bule na tatana Good Enough Mashego tanihi muhleri ni lava n'wina vaseketeri va economic freedom fighters mi kume xirho xintshwa lexi nga tivisiwa hi vito ra advocate Busisiwe Mkhwebane tanihi xirho xa economic freedom fighters swi vula yini leswi ka n'we tanihi vandla hi swirho swa vandla swi komba ku ndlandlamuka ka vandla ra n'we matsaka hi swo kumbe a mi tsaki hi swo hi ndlela leyi le ka 0860 002543 na teka riqingho rero ndzaka leswi wa vulavula eka Munghana Lonene FM. Kuna vanhu lava kokaka titiroli lana va rhwa mabokisi na yini laha ndzeni va famba va fake fleti na risiku va rhwa khopa va n'wi kuma ku laha ku na khopa ku na yini ku na yini a va n'wi khomi munhu luya va teka swilo swa vona va karisa i phorisa wena loko u kuma ikhome biya i ta tsutsumisiwa na atrezili liya hinkwayo nhlangano hinkwayo hi mhaka biya hinkwaswo swi vulavuriwa kwana. okay hi 2014 va ni kume ni xave 6 wa tibiya ni pfule 1 va ni khoma a phumulongo a renkeni a va ni hoxa ndili aveneni va ni nghena laha mahlweni loko ni nghena laha mahlweni hi famba hi fika na maheteleleni lava tiva ku amuxongo hi fika na maheteleleni na Brazzaville phorisa luya la va ri nempeg ya yena a yi teriwe ku baloyi nempeg ya yena a yi teriwe ku baloyi teka mina ku humesa plastic la ku hoxa biya tete kwala ni chela i famba hi ku na mancha va khomiwa a na ha ta na loko ndzi siya kwala vhene ya vona u mani famba i swi hise ku xikongomelo a hi ndhuma ho lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula. hi sweswo mingiseri Munghana Lonene FM makomba ndlela na koreko ya Afrika wa vulavula ni kume hungu la ani kha ni bula na Major General Mashaba va vulavula hi timhaka ta ku ri sweswi va vulavulaka na mina va xiphorisa na va K9 lava va timbyana ve le Rotterdam ve le ku pfunani na vanhu ku lavana na bava lava va nga lahleka se va ke mane ni mi rhumela nomboro ya voho ni mi rhumela nomboro ya station commander mina yona nomboro ya vona ke ku nga station commander Marivate se hi laha se swi famba ko hi ndlela yaleyo kambe sungule ni twa lava EFF hi twa ku va tsake ku fika kwihi a hi amukeleni manganyi la manganyi hleka njhani Butsatsi hi pfukile minjhani papa hi pfukile a khensa hayi na va EFF ha khensa loko mhani Joyce va joyinile ma vona laha ka EFF mara loko ku ri ku va joyina EFF hi xikongomelo xa ku ri vona va lava ku va member ku nga ri timhaka ta ku va lava ku tirhisa FF ku lwa na ANC hayi hi nge na problem mara loko va lava ta endla gamboko ra ku lwiwa hayi hi nge khomeki kahle ma vona hikuva a ni sweswi hi lava ku fambisa eka la tikweni kambe a ni ngo na n'we tanihi vandla a mi yimi na ANC swi vula ku loko ANC yi nga endli swin'wana kahle ma kombisa ku ka mi nga swi tsakeli ya ha kombisa ku ka hi nga swi tsakeli mara hi ndlela ya kahle ku nga vi hi ku ta na tihuwa ma vona loko ho tirhisa ngopfu huwa a swi nga ta gina swipfunuchumu hi ku hambi ri rona vandla ra hina ri fanele ri va na xindzhuti lexi nga ta koka rinoko ka vanhu lava nga ta vhota mara loko ho tirhisa ngopfu ku ri hi hlasela phati i vito ne mara ku na vanhu lava nga corrupt ku na vanhu lava nga kahle ku ve n'wina swa mi hlamarisa ku va mhani Mkhwebane va ri xirho xa n'we hayi swona a swi hi hlamarisi a ni hlamali mara hikokwalaho ka yini mi nga hlamali no mhani Mkhwebane loko mi ni langutini tanihi member ne na swi twisisa ku nga va ku ri ku hakela ku loko va ha ri tinyipini ta vona a va vona va ri ku vuyeriweni hala ka EFF okay ende na hina hi nga tsaka hi ku hina member ivi endzhaku ka nkarhi mi ya kuma ku Mkhwebane va twa va nga khomekangi kahle ka EFF a ni swi twisisi hikokwalaho ka yini mi ku va ta twa ku nga fika lava twaku va nga khomekangi kahle ka EFF ku na vanhu ku fana na le ka ANC so a hi hinkwenu hi nga ma EFF lama mo twisisa ku ri loko u holova na mani hi ta hlengela swi nga endleka mi kuma ku va ya hlangana na mina ni lava ku vusa vanhu va ntima hambi ku ri EFF yi vusa loko yi na yona hi ti khoma kahle na mithu so hi nga fika hi hambana kwala ndleleni mi kuma ku vona
abatwisisi ku-fighters se batwisisa ku we are going to fight hambi swilo swi nga lavi ku lwa. Nemetweni khenseli swinene Manganyi. Thank you. Inkomo loko tatana Manganyi va kha va famba un'wana i teni mi twisa lexi. We must ask her, how far are you with taking the DA to court because they said you are a spy? If you are not a spy, because now we believe you are a spy. Your actions just suggest that you are a spy. So take the DA to court, because you said you're going to take the DA to court and you want to challenge them that you were not a spy. Once a spy, always a spy. I told you that state security is hard at work, doing everything in its power to protect the Guptas and the ANC government. We should have listened. Before the DA spoke about the spy thing, I was the first one to receive a message. And if you remember, I spoke to that point in the comment. I was the first one to receive a message that she's a spy from reliable spooks. But because I don't believe in spook politics, I said, these ones are like that. They might be information peddlers. I was told by the spooks themselves that she's a spook. But I said, why deny an African child an opportunity? She has proved herself through an interview. Let's give her benefit of doubt. Yo. We didn't know what we're doing. Now we regret that thing. We regret it. South Africa, we regret supporting this comrade. She's going to collapse that office. That office as it is now. You know, I saw a document from EFF Parliament or Governance Task Unit saying we've referred the matter to a public protector. I was like, why is the EFF sending things to this one now? It's just a waste of time. She's not going to do anything in defense of public purse and the people of South Africa. The first thing she did when she arrived in the office, to change the channel, not to SABC. If she's so patriotic, not to SABC, to Guptas. To Guptas. That thing is not even a TV, man. It's not something you'll want to watch. So, my sister, you is bad. I tell you now. But I can guarantee you, we will solve this problem. We will solve it. We're just waiting for 1-2. Once it lands in our hand, that's it. Because if it gets confirmed somehow, it means you also misled Parliament. We're working on something. We'll get it. And we'll put it here. We're not scared of anyone, including her. We're not scared of her. We don't want any favor from her or anyone. Let her do the right thing. That's all we're asking her. Now there are stories that she tampered with the report on APSA. And, you know, you're tempted to believe those because of how she carries herself. It was an achievement for black females, and that was our argument, that we cannot replace an African female with a male. She comes across as satisfying, you know, that criteria of continuing with African females occupying those strategic positions of leadership, and then she goes in there and becomes an embarrassment of all these African women, except ANC drum majorates. So mingiseri mkana nona FM i swin'wana swa leswi thayiweke ni nga rhumeriwa hi mingiseri la a kombisa timhaka ta ku ku tsakela ka yena a ta tsakela ku ni mi twisanya swona se ntshemba mi swi twile n'we swirho swa economic freedom fighters a yinene mi sirhelela vandla ra n'we na murhangeri wa n'we endzhaku ka loko
ku ka ku tshayiwa leswi a nga tshama a swi vulavula khaleni mayelana na advocate Busisiwe Mkhwebane se sweswiwani advocate Busisiwe Mkhwebane i xirho xa economic freedom fighters se n'we mi ri yini hi ndlela leyi ni ta amukela tatana good enough Mashego anda ka tlhogomaka ta mahungu hi twa ku vo va ri yini va vona yini hi ndlela leyi van'wani va vulavula ku timhaka ta i ku vuyeriwa ka kahle i goza ra kahle leri economic freedom fighters ri nga ri teka loko swi ta ka timhaka ta ku ti veka ka xiyimo xa kahle xa ku va voteriwa hi vavhoti n'we mi ri yini 0860002543 a hi sunguleni hi twa ku mahungu ya wara yan'we ya ta yimiseko hina hi amukeleni Misho Justice Mashimsi Misho enhlikani muhaxi hi hlikanisani le ka vayingiseri mhaka ya manana Mkhwebane hi mhaka ya ku va nga va joyine hi ntsakelo hi ku vonele ra mina ku lava ku ya lwa nyimpi hi ku hi ta tsundzuka leswaku a va humangi va tsakile se va lava ku kota ku kuma khona yo yima kona va kota ku lwa nyimpi ya vona hi lero i masungulo ya yona nyimpi ya vona na president tlhelo rin'wana leri taku hi lava ku twa un'wana Botpet nambu wo khulukela a vupela dyambu wa hlola Botpet vula leswi mhaka kona Busisiwe Mkhwebane a ri munhu loyi a yimela vaakatiko namuntlha hi loyi ma n'wi vona u jikile u nghena ka timhaka ta tipolitiki xana i ncini lexi nga ta endla ku vuhleri na vulavisisi lebyi a byi endla loko se va ya ku impeacheni laya swi tikomba kahle ku ri a ri un'wana wa vona loyi a nga rhumiwa ku ta teka timhaka ta tiko a ti endla ta van'wana hi leswi nga endla ku namuntlha hi fika laha hi nga kona se Busisiwe Mkhwebane i nambu lowu khulukelaku a vupela dyambu ku vekeni milambu hinkwayo yi khulukela a vuxeni i brabisto kusuka ka xidamani aye Botpet hlangana mavona Mishak la Soweto la mani Mkhwebane ka vandla ra hina ra EFF ava amukela because sweswiwani a swi tiva ku ANC va yi tiva kun'wani va hi nyika ti-weak point ta ANC ku ri as hi ri EFF hi tirha ku ya mahlweni because vandla leri hi la ta ri bita vhele ku va ku ri hina hi rhulaka la so loko hi kha hi koka vanhu lava va nga tikuma va ri varhangeli ka EFF va ta joyina vandla ra hina hi swona hi lavaka swona a va amukela a va yi va landzelela ti-procedure hinkwato ta EFF va amukeliwini ka EFF a ku ri mavonelo ma mina Botpet ikomo enhlekani Botpet ya yi twa voice note ya leyi mi yi tlanga kwalani ya Julius Malema loko a ku manana Mkhwebane i spy mi nge ni nyika xikombiso so munhu wa tlangela club ya ku fana na vo Kaizer Chiefs loko a ya tlanga na Orlando Pirates hi ku ri u tlanga hi matimba yena hinkwayo a tlhela zonda Orlando Pirates mara kambe ka mundzuku kumbe ka masiku lama landzelaka hi ta va hi twa ku ri playera liya yi tlangela Orlando Pirates yi tlhela yi rhandza Orlando Pirates hi mbilu na moya loko hi hleketa ndzhaku ya hleketa ku ri player liya a yi nga yi rhandzi Pirates mara sweswi yi tlangela ka Orlando Pirates yi ta yi rhandza Orlando Pirates hi swona Botpet a mi ri na nyiki xikwambana kwala Venda hi ntirho eka ya ku ri emhlaba cross etsaneni ka xikwambana hi sweswo xikwambana a Venda hi le ku na ndhawu man ku hava ndhawu leyi nge hi le Venda ndhawu yeleyo nge Venda yi fambe khale na tindhawu letin'wana ti vitaniwaka va Gazankulu va Lebuwa ku ha ri hava ndhawu yeleyo kambe hambiswiritano khensile ku va mi rhumele matitwelo na mavonelo ya n'wina good enough Mashego muhleri wa hina loyi wa tipolitiki ni tshemba ku i va tiva kahle no va tiva kahle man Joyce advocate Busisiwe Mkhwebane Mashego nhlekani mi amukeleni ka Munghana Lonene enhlekani Botpet na vayingiseri va Munghana Lonene loko hi ka hi kunguhata nongonoko lowu loko hi vulavula na muhumelerisi ku hayi munhu wa kahle la ka mhaka leyi i tatana Mashego hi swivangelo swo tala a hi sunguleni la ka ku
loko va ku advocate Busisiwe Mkhwebane i xirho xa economic freedom fighters ku fike yini mihleketweni ya n'wina tanihi muhleri Mashego? Nhleketa wa mehe ku fike lexiya xi ni fikele hi nkarhi leyi va ku Ismagashule u sungule vandla ra yena ra politiki hi ku ri ku na vanhu van'wanyana va tolovele vutomi byo karhi loko swi ku endleka ku ri ku laveka va hanya vutomi bya ku hambana va toloveka ko a va swi lava ku va na leswi i xilungu va ku u ta qhuva na privilege ya yena. So sweswi leswi swi fikeke ka nhlengeleto wa mehe ku ri ka nhleketo wa mehe ku ri Busisiwe Mkhwebane loko u languta history ya yena kuma ku ri munhu wa ku ri a na ti-position ku sunguleni and position leyi ya public protector i position ya ku ri u huma ka yoho ku na vanhu van'wana kumbe repetition ya yena se yi vavisekile. So leswi swi nga mi pfuna hi malembe mantlhanu a le parlamenteni ku ri sweswi loko a nga famba le parlamenteni a ta famba hi EFF endzhaku ka lembe ka nhlawulo wa lembe leri taka u ta swi kota ku kuma xitulu because na loko EFF yi nga kuma 7 ya titulo u ta va ka vanhu la 7 ya vona va ta kumaka titulo le parlamenteni. So swi ta vulavula ku ri vutomi bya yena ku kuma mali ya ku tala ngopfu loko n'hweti hela ku nge vaviseki swi ta qhuva njhe mhaka leyi a toloveleke yona. kambe loko mi ku a nga kuma xitulu kasi a ku na van'wana lava va nga koho hi ku na loko a kha a hlambanyiwa laha ekomisini ku hayi a nga telangi nchumu o tela ku landzelela na ku seketela vandla ra economic freedom fighters a ni ku na lava a ku ndliwi swa ti-list ka EFF ku endliwa ti-list hi mhaka leyi swi voneke i nkarhi leya ku ta nawu lowu wa electoral amendment act nawu lowu wa ku hlawula ku ri loko languta ku ri u votele vomani le parlamenteni u votele ANC na EFF hi ku ri swa ku hambana na leswi a swi ta vulavula ku ri ku va na system ya va ku proportional constituency based la u kumaka ku ri Brapet loko a huma le ka Malamulele kumbe a huma ka Malamulele vanhu va le ka Malamulele ku laveka va muhlawula ku ri a ta famba a le parlamenteni a ta vulavulela voho loko Mashego a huma le Manyeleti kumbe a huma le Thogo ya Ndou va muhlawula. So hi leswi vanhu va ku tala kumbe leswi a swi suggestiwa ka amendment act leyi a swi vulavula ku ri ku laveka ku va na constituency based. So sweswi mhaka ku ri swi endla hi ti-list swi tirha hi ti-list swi va lula ku ri munhu wa ku fana na Mkhwebane u ta nghena parlamenteni vona leswaku u ta nghena even before lembe leri ri hela ta fana na mhaka ya tatana Jimmy Manyi ya ku ri a joyina namuntlha vhiki leri taka va ku byela ku ri u le parlamenteni. So na ye sweswi u ta nghena ku va na ti-list mara EFF i nkarhi leyi i ndlela leyi tirhaka yo yi hambana katsongo na ANC ku ri ka ANC ku va na ti-processes leti va ku na ti-branch general meetings lava vulavulaka mhaka ku ri ku famba mani ka list na ndzhaku loko ku va na ti-process tin'wana leti 50-50. So ka EFF i nkuri ya swi tiva ku ri vurhangeri bya koko ngopfungopfu Julius Malema na Flo Shivambu va na matimba ya ku tala ngopfu va nga swi kota ku ri va faka munhu ku fana na la 400 ya vona lava va byeleke leswaku laveka va resigna ka ti-legislation lava va haraka kona va tirhaka kona. So loko a vulavula ku ri yehe o joyina ku ri u lava ku va lunga a nga lavi vurhangeri munhu u ti vutisa ku ri swilo yini a nga joyini ku fana na vanhu van'wanyana swilo yini a lava ku va a high profile member hi mhaka ku ri sweswi loko a joyina a nga joyini ka branch laha a vuyaka ko ku joyina ka yehe swi komba leswaku u ta joyina ka office ku fana na vanhu va ku ri va joyina va vurhangeri. So yehe u lava vurhangeri ku ri 5 years later ka va tiva ku ri ta va kuma mali leyi kumaka hi ti-member of parliament and then leswi swi vonaka va ta endla sure ku ri u nghena ka ti-committee ka justice portfolio committee. So loko u ri le ka ti-committee u kuma mali nyana ya ku twakala. So i swona leswi a lavaka swona na loko ku na timhaka ya list ya le EFF yi decide munhu wa ku fana na Julius na Floyd a yi yo leyi fambaka na le ya ANC. se a swi tisi hi nga se langutaka ku vuyeriwa na ku ka ku nga vuyeriwi ka vandla a hi sunguleni hi langutaka ku a swi endli ku va na lava va nge va vilerisiwaka hi swa muxaka lowu va hetelela va vilerisiwa hi ku hikokwalaho ka yini vona ku ri khale va ka va famba na vandla ri kusukela 2013 kambe va kha va nga pfi va tshunela ku ya nghena ka huvo yo endla milawu
va ku kha ku ta vanhu va ta yala va nghena va ta yala va nghena sweswo va ta rila va kola va ta rilaka mara loko u rila u ri le ka EFF u ta famba u ya le kwini hi mhaka ku ri loko u ri le ka ANC na vanhu va ku tala ngopfu ku ri sweswi va mele ku kuma ti-position ka list ya tiko ka list ya province and endzhaku kwalaho lava van'wana va lava ku kuma ti-position ka list ya masipala so loko u joina ANC namuntlha nawe wa swi tiva ku ri loko u na 50 years swi ta endleka ku ri u nga lova u nga kumanga position ka province kumbe ka national ku ri tele vanhu va lava ti-position toleto so loko u ri ka EFF u kwatisa hi mhaka ya ku ri Mkhwebane u nghenile Mkhwebane se u le parlamenteni swivutiso ku ri u ta huma u ya ka mani because u nge ka ANC loko ka ANC vele swi nge endleki ku kuma position hi ku ri ANC loko i teka munhu i mi endla murhangeri va mu pfumela ku ri a kuma position loko u ta na vanhu ku nome ni huma ka EFF ni ta na 5,000 ya vanhu va ta ku nyika position va ta create position ya wena mara loko u languta vurhangeri va EFF vo Marshall Dlamini vo Dr Ntozi vo Pambo vo Tambo va nge ku byeli ku ri me nga swi kota ku huma na 10,000 ya vanhu kumbe 5,000 ya vanhu so na loko a huma ka EFF swi nge pfuni ku ri u ta ku ni kwatise hi mhaka ya Mkhwebane se ni ta huma ni ta ka ANC ta ku vutisa ku ri u ta na mani before va ta ku nyika position so Julius wa swi tiva ku ri va ta kwata ku fana na 400 leyi kombeleke leswaku va resign ka ti-position ta vona mara u nge swi voni va ya ka party n'wanyana ku ri loko u languta ti-party leti ri koho sweswi laha Afrika-Dzonga party n'wana na yin'wana ya tiva ku ri i mani la hlelelaka ndzhaku parlamenteni UDM va ti holomisa swi nge endleki ku ri va ku ka lista nga koho wa tiva ku ri ye u ta hlelela parlamenteni u ta va le parlamenteni ku fana na lo loveke tatana Mangosuthu Buthelezi ku ri u khome IFP ku sunguleni ku fika a lova a ri lunga ra parlament so party ya ku fana na DA John Steenhuisen wa tiva ku ri va hlelela ndzhaku EFF Julius wa tiva so swi tano loko u kwata u huma ka EFF u ta kwini ku ri ka Action SA Mashaba a nge pfumeli ku ri u fika le ka Action SA a ta ku rhumela parlamenteni na la a humeke na vo ka DA la lavo va lavaka ti-position toleto loko mi langutile ku na mbuyelo lowu mi nga wu langutaka mi ku EFF yi tsarise xitrayikara la hayi EFF i tsarise xitrayikara ka Jimmy Manyi hi ku ri Jimmy Manyi munhu lo a tirheke ka ti-political party wa ku ri a ri lunga ra ANC phela munhu wa ku fana na Mkhwebane vanhu vo tala va ku kumbe a ri lunga ra ANC na yo vulavurile ku ri a nga ha ri lunga ra ANC ene wa sungula sweswi ku va lunga ra politiki so ka Jimmy Manyi munhu lowu munhu va ku tala va tivaka leswaku wa swi kota na ku debata hi munhu loyi a tivaka swa ku tala ngopfu hi mhaka ya BEE hi munhu loyi a ri le ka Jacob Zuma Foundation so loko a vulavula hi munhu wa ku ri u file loko a vulavula swilo swa yena wa swi twisisa i strikera mara munhu wa ku fana na Mkhwebane a ni voni leswaku u tiva yini na loko u languta ti-position ta ku ri u ti occupyile ka vutomi bya yena ku ve ka career ya ntirho swi a ri ka immigration a ri ka leswi a ri analyst ya state security agents a ku na cohesion hi xilungu leswi kombaka ku ri munhu leyi u kume vutivi byo ku tala ngopfu ka mhaka ya ku fana na leyi so a ku na strikera i ku ri leswi swi ta endleka ku ri hi nge voni EFF i performa engcono hi mhaka ku ri se va na Mkhwebane ene na ye Mkhwebane loko a nghena ka EFF va ta lava ku mi faka ka portfolio committee ta justice kumbe kun'wanyana mara a ni voni leswaku ku na leswi a ta swi endlaka leswi so ka EFF leswi mene swi vona ku ri minus i ku ri Mkhwebane a nga na malungu kumbe vana 10,000 ya vo la taka na vo so ka Julius i mhaka ku ri ka Malema na van'wana va EFF i mhaka ntsena ku ri va kume munhu ku ri a nga rhandzani na Cyril Ramaphosa and a va swi voni ku ri Cyril Ramaphosa a nge vi murhangeri wa ANC endzhaku ka malembe yo tala ngopfu so mara vo va ta va na munhu loyi Mkhwebane loyi wa ku ri ku laveka va mu manager na ndzhaku ka ku ri swirho swa yena swi humelela ka ANC i ncini xi hambanisaku advocate Busisiwe Mkhwebane na tatana Ace Magashule lexi xi nga va ku xi ndle ku swi nga koteki kumbe swi nga olovi ku
amatshan'wini ya ku tatana Ace Magashule va ya sungula vandla kumbexana va hlangana na EFF va nga ri ka vandla va ta joyina ku fana na mani vosi mi vona ongeti ku nga va ku ri yini hi ku loko ku languta laha a ku va ku ri na tatana Ace a ku va ku ri na vona tatana Mzanele Manyi a ku va ku ri na advocate Busisiwe Mkhwebane se ku fike hi ku vona ka n'wina ku nga va ku endleke yini leswi endlekela munhu wa ku fana na Magashule Ace Magashule leswi va swi endleke hi mhaka ku ri ka politiki u thyakile a ri le ka ANC a ri premier a ri chairperson so loko a ta ka vandla ra wehe u na ti-tendencies va ta vula ku u na ti-tendencies ta ti-faction ta ku ri ku va na vanhu va ku ri me ndzi lunga va ANC mara munhu leyi ni rhandzaka ye ngopfu i Magashule so loko Magashule a huma nda huma la yena so loko u ri ka vandla ra politiki u kuma leswaku u na leswi swi lungaka ku na member swi komba leswaku thyakile ku ri mavandla politiki ku laveka munhu a joyina vandla a nga joyini vandla a ku member ya brapet na ka ANC so Ace Magashule na loko if a lava ku joyina EFF a swi nga swi koti ku tirha kahle ku ri u tata na vanhu va yeva ku ri a va swi koti ku tirhisana xikan'we na van'wanyana loko va ri ka vandla ra politiki so munhu wa ku fana na Mkhwebane u hambane na yena hi mhaka ku ri Mkhwebane a na history ya ku ri a ri le ka political party na ku ri na loko vanhu va ku tala va nga vulavula ku ri miehleketo ya yena a yi fambisana kahle na le ya Landfest ya Andile Mqitama ya Landfest miehleketo ya Landfest so mara ye tolo u vulavule ku ri u fambisana na ti-pillar ta EFF 7 pillars ta EFF ta ku vulavula hi mhaka ya nationalization ya ti-bank ya timine swilo swo karhi mara sweswi a nga humi ka bangi ra politiki leswi vulaka ku ri a ku na munhu loyi a tivaka kahle ku ri wa swi kota ku fambisana na ku rhangeriwa kumbe wa swi kota ku rhangera so Ace Magashule vanhu va tala va tiva ku ri Ace Magashule a nga swi koti ku rhangera Andile Mqitama ka Landfest vanhu va tiva ku ri a ndzi Mqitama swi mu tsandzile ku va lunga ra EFF hi mhaka ku ri a nga swi koti ku rhangeriwa hi vanhu va ku fana na vo Julius Malema so leyi Mkhwebane advantage ya hi ku ri a ku na swa ku tala ngopfu leswi vanhu va swi tivaka va tiva activism ya yena loko a ri public protector na loko activism yoleyo a yi nga fambisani kahle na office ya yena mara ku ri yena u na vu-activism le ka yena vanhu va swi tala va ku tiva va swi tive ku sungula hi mhaka a ri public protector even na ndlela leyi a ngheneke yona ka person ya public protector ku ri ANC a mu lava a nghena ka public protector na EFF a yi lava ku ri a nghena ka public protector mara endzhaku i DA ntsena ku ri nkarhi leyi a nghena a yi nga lavi va mhaka ku ri munhu loyi a ri spy njhani na Julius na yena ku na nkarhi ku ri vulavurile ku ri Mkhwebane a ri spy so sweswi u na advantage ya ku ri a nga thyakanga ngopfu ka politiki a nga va thyake ka swin'wanyana mara na loko na leswi a thyakeke ka so a ku na conviction va ta ku munhu loyi u ke a kumiwa ku ri u na kala ka mhaka ya ku fana na leyi good enough Mashego khensini nkarhi wun'we khensamela enko good enough Mashego muhleri wa hina wa tipolotiki va kha va hi byela hi xirho xintshwa xa xiyimo xa le henhla advocate Busisiwe Mkhwebane lava nga se va nga xirho xa economic freedom fighters a hi ku tumikisela mina 0860 002543 hi kona ku ta korhekela wena Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Munghana Lonene FM makombandlela yingisela twi eka SABC Plus Botpet nambu wo khulukela a vupela dyambu wa hlola Botpet vula leswi mhaka vo Busisiwe Mkhwebane a ri munhu loyi a yimela vaakatiko namuntlha hi loyi ma n'wi vona u jikile u nghena ka timhaka ta tipolitiki xana i ncini lexi nga ta endla ku vuhleri na vulavisisi lebyi a byi endla loko se va ya ku impeacheni laya swi tikomba kahle ku ri a ri un'wana wa vona loyi a nga rhumiwa ku ta teka timhaka ta tiko a ti endla ta van'wana hi leswi nga endla ku namuntlha hi fika laha hi nga kona se Busisiwe Mkhwebane i namu lowu khulukelaku a vupela dyambu ku vekeni milambu hinkwayo yi khulukela avuxeni
i brabisto kusuka ka Germany. I am killing xikala viti tleka. Ayi President Mkhwebane. Menjani papa? Ifikeni ngongwe. Epokeni mirini nwe. Busisiwe utifanela na mina ninga moni nje kuva a join vandla ra EFF ani voni ku cinca ka yena ni voni impact le anga yi vekaka aka vanhu. Minge fana a ku ri msirhelelo wa vaaki. Yeah. That's why niko utifanela na mina a ri msirhelelo wa vaaki loko se aka timhaka ta politiki or ka vandla ni kombela mkhoma kahle foni yaleyo mi pfale microphone se yi ndla ku mi nga twali kahle a hi vulavuleni. Ya a ni ku kusuka hi xiyimo xa yena aka vandla swi ti fanela na mina na un'wana na un'wana a swi fani na vo Muzandile Manyi lava hi va tivaka ku ri a va ri ka endla swilo swa so yena a ni voni impact leyi a nga yi vekaka ko va ku u va a ri ka position yaleyo mara ka EFF a ni voni lexi a nga ta ku na xona xa difference. Leswi vulaka ku a nge heleli a yi a parliament hi ku vona ka n'wina hi ku a nge ti na nchumu. Va ngo n'wi yisa parliament hikwalaho ka background ya education a ni ku vandla vhele ri ti focus ngopfu aka ti-graduate or ka xikolo. Se loko ri ka nghena swi vula ku i te na swin'wana hi ku swi vula ku i nghena na leswi van'wana va nga ri ku na swona loko va ri na swona na ku ta nghena vona. Loko hi ya ka timhaka ta ti-recruitment na ku eka na yini like in terms hi timhaka ta timembara. Okay. Lava va nga ta vota because of mantikisi kambe a ni voni ku ri ku na munhu loyi a nga ta vota hi mhaka ya ku ni votela EFF hi mhaka ku ri ku joyine Busisiwe Mkhwebane a ri former public protector a nga fani na leyi a nga kumeka a tirha kahle ku fana na vo mhani lava ku humaka exitulwini xa vo public protector lavayani a va ri na va hume ka ofisi ya vona ya public protector va ha ri na xindzhuti. Kambe va kona va seketela ko va ku ri tungu ra n'wina ri nga twali kahle makwavo a ni swi tivi mi tirhisa tintambu kumbe mi tirhisa yini swi endla ku ri gungula ivi ri pfala mike a ni swi lava ku vutisa swivutiso ku ya mahlweni kambe yimani hi twa van'wani ni khenseli swinene tlhelo rero mi nga ta na rona nhlekani buti wa mina. Minjhani na epfukeni n'wina minjhani. Vatomi a khensa. Mina Sasco Makovelo kusuka la ka Salana. Mati va n'wina leswi mi swi endlaku swi ni tlhelerisela kwihi swi ni tlhelerisela la. xikongomelo a hi ndhuma ho lava ku twa mavonelo ya wena mi ri yeni n'we. Lanoni mavonelo ku ta nghena kahle mavona leswa tipolotiki leswiwani ko va pulani ya ku dya mali hi karhi hi hlupheka a ku na ku cinca ka helo loko a ta va a nghenelani emhani luyani a swi nge pfuki ku ve na ka hele ha to tshika hi hlupheka hi mati hi hlupheka hi swilo swa ku tala swi antswa ku vuya valungu mani va khoma mfumo lowuwani a na ta ku tala na me mo ni tlhelela kwalano tipolotiki a hi nchumu inkomu. ni mi twile na mi tiva vayingiseri va mina na mi tiva hi yo mhaka minkarhi yo tala hi tshama kha hi vula ku xikongomelo hi ndhuma loko mina sweswiwani no i maamukeri botpita ivi botpita va tlhela ku i pita velankulu kusuka se swi vula ku va la ku duma kambe loko no va ni nga va vulangi kumbexani botpita nhleka mpfukeni epfukeni minjhani na mpfukeni ni khensa kulukumba la ri kwalani u na vutivi swinene not ku a vulavula tlhelo ro karhi mara ya nga ku wa swi tiva ku vulavula yini politiki yo va na dynamics to talanyana mahasi xo sungula personality ya mani loyi a nghenaka yi nge fani na just a normal soldier la nga mbala overall na tibutsu a nga ku fambeni xitaratini yes timembara ta EFF ko tala ta rila sweswo and swa rilise maxi ku hi khale ri la fieldini n'wana o ta sweswiwani personality ya munhu ya nisikanana xa vumbirhi ku nyimpi ya yena na president Mkhwebane yi favora EFF so swi tirhela EFF lo swika kwalano swa tirha swilo leswiya na ku maxi ku hava a permanent enemy
loko mi twi tang ina ndiya ba ri clip ya mi nga yi tlanga ya Julius Malema loko yini Julius Malema tshama vula swin'wana buku ba ri is a flip flopper and 90s what he was saying eko politics ya cinca mas in 24 hours time kumela swo tala in politics that can make you change your mind not ku ka nga swi tivi ku vulavula yini ko ba game nyana yin'wana yivo yi tlhontlha munhu ku a cinca mihleketo here and there based on what's happening say yes so Jacob Zuma tsundzuka ri zondo ra EFF on Jacob Zuma va swi hlamusetini ku a ku nga ri na political need ya ku va zonda Jacob Zuma aza a ya nghena a sirheni ku va ku game se a yi cincini ya politiki a ku fanele ku focus on something else that's why ku ta cinciwa ni nga vula sweswiwani in politics minduku ni pfuka ni cincini mahxa a swo vula ku a ni swi tivi ku ni endla yini ku va ku political game yo va yi tirhisa sweswo so Monday one u tata with numbers there were a lot of people who are not favoring president wa hina wa tiko politically not personally sweswo swi tirhela EFF mas in politics swi tirhisa sweswo ku how do you have supporters how do you have ntsongo lava a va nga twisisi Mkhwebane va nga ta va discourage in following EFF but ku believe wa ku na vo tala politics is just a number of is a game of numbers hi marito man'wana loko u ri na vanhu vo tala lava ku followaka swa ku tirhela ku va tinjhani i topic yin'wana ya siku rin'wana maxo vero ku njhani i swa siku rin'wana namuntlha ku itela tinomboro ma vo mhaka kona ku seteka ti nga ri ti nga ni va awara ya n'we hi kumeni mahungu ya misava na mixo justice mashimzi ta ri teka riqingho ri ku ya mahlweni endzhaku ka mahungu ya misava lawa ya landzelaka na mixo justice mashimzi ku langutiwe ka timhaka ta teleto ta ku va seketela hi timhaka ta technology se hi vona va va ndhaku ku loko i ya ka home affairs va nga ku pfuni va ku hi offline lavawa se sweswi veri va lava ku ngeteriwa mali va lava sita va ngeteleni mara loko se hi tshama kha hi byeriwa ku offline swi vula ku a mi tirhi nchumu mo teka mali ya hina mahala kambe swi tani swa siku rin'wana swo swoleswo a hi amukeleni miyingiseri 0860 002543 i mani teka miyingiseri loyi hi twa ku ri yini nhlekani ahe khalanga mi pfukile hi pfukile minjhani hi pfukile mana khensa swinene loko mi hi bela riqingho mi ri yini n'wina mina khalanga ni ri muakatiko wa tiko ra ka Madobe ya nani mahlweni ni ri muakatiko wa ka Madobe vito ni ri xivuri hi ku yimela sankho ya ka Madobe hi na xiphiqonyana lexi xi nga kokanyana nkarhi wa ku leha laha un'wana wa vaakatiko tlhelo muward committee wa tiko ra ka Madobe a nga tsandzeka ku yisa vukorhokeri a vanhwini a byi teka byi xinga byi va bya yena make ku ve na RDP malembe ndzhaku loko ku sungula ku va na ti-RDP standing lembe leriwani ku tlha ku huma ti-RDP ku makiwa RDP ya vumbirhi kwalaha ka xitandi xin'we ni ringetile ku vulavula na mukhanselara hi nomo wa mina mukhanselara hi nomo wa yena a ku a swi endleki swilo sweswo ve nge maki RDP ka xitandi lexi ku nga na RDP swi endlekini sweswi ni vulavulaka na n'wina na makhetenisi na wona ku komba ku katleriwa kambe ni vonini ni xi vonini xithombe lexi mi vulavulaka hi xona mi ta ni khomela ku mina ni landzelela timhaka swinene ni xi vonini xithombe lexi mi vulavulaka hi xona xa ti-RDP kambe liya yin'wana yi hlakarile mani ma swi vona ku vanhu lava va swerile va ringanela ku va nga va na RDP a ni tivi hi ku yi languta kunene i ntiyiso kharanga RDP liyani yi kumeke yi hahluka malembe ya ni ngo rivala ku swi veka kahle mara loko yi hahlukile ku ve na material lama ma nga tisiwa ku la ku ta renovate ku la ku ta pfuxa RDP yo yaleyo ivi material ya xavisiwa a ma tise mani ma xavisiwa hi mani ma xavisiwa hi n'winyi wa xitandi xexo material ya tisiwa hi mfumo a ma nga telangi RDP yaleyo yi ri yoxe ti tele ti-RDP leti a ti hahlukile ti nga tlha ti tiseriwa material ya ku a ti pfuxiwe se ku lexi xi ni karhataka ngopfu i ku ve na ku hahluka ka tindlu kun'wana ku va na ti-RDP i nga ri last year
loko swi ndleke hi ndlela leyo masipala wa Collins Chabane u kumeke u tisa matende loko va tise matende va famba ivi sweswo ku ta huma ti-RDP aka loyi a tlela ku tendeni khalanga na loyi a nga na RDP leyi nga vaviseka hi wihi loyi a fanekele a nyikiwa yini ku sungula a ku na ku sungula hinkwavo va fanela ku nyikiwa yindlu kambe no hleketa ku loyi a nga si tshama ku a yi kuma RDP i va a ri ka xiyimo xa kahle xa ku kuma yindlu sweswo swi nga ndla ku menzani fika laha ka n'wina namuntlha khalanga no yi twa karhi mi ri mugangeni wihi hi le ka Madobi swi ndleka ka Madobi leswi hi le ka Madobi okay no ni mi twile ni ta ringeta ku lava va Collins Chabane mukhanseleri wa n'wina ka Madobi mani Mathava Humbulani a khale ngopfu mi ri ka xitereke musi n'wina kwala ka Madobi kumbe hi le ka Madobi laha mi ri na xitereke a xi ri xa yini a xi ri xa vuhosi khalanga ni a xi tshike no ni mi twile hi fika laha hi nga fika ku namuntlha nyimpi kha yi sukela ku kwele ndhaku kwele ka vuhosi ku ndliwa swilo leswi hinkwaswo ku la ku ta vavisa vanhu lava va nga va vuhosi leswi hi nga laveki ku nghena ka swona hi vulavula hi ti-RDP sweswi mina ni tiva ku a ni tivi MEC Makamu ku va swi tivisa ku yini mina ni tiva ku RDP yi huma hi vito rin'we na mina swi tivisa sweswo ri tlhe ri huma hi xitandi xin'we na mina swi tivisa sweswo khalanga no hlamala ku hi fike njhani laha hi nga kona namuntlha ni mi twile makwavo hayi xivuri na mi tshembisa mina ni jikajiki minduku wun'we ka lavambirhi mi ta n'wi twa mi nga twa va Collins Chabane kumbe mi twa MEC wun'we ka lavambirhi mi ta va twa ivi la ka tende ri sukini kumbe ra ha ri kona na kona ma kona khalanga na tinomboro ta vasesi lava va tlhelaka matendeni na tona ni nga mi nyika vana va tlele matendeni ku sukusela rini hambi last year or earlier this year a ni show mara se i khale se ku na ndawulo leyi yi tirhaka ku aka tiyindlu musi yi va yi kha yi tirha yini loko ku ze ku sungula lembe se ri helaka yi nga se aka na yindlu ya vanhu lava nga matendeni hi na khopi ya papila leri hi nga tsalela va Collins Chabane ku a va ta hi vonisa xiyimo xa ka Madobi a ve se tano namuntlha na sweswi loko mi kumi na khopi ya papila loko va tsala kumbe va ri kumangi swi nge endleka a ni loko hi ri tsarile hina hi ri siya hi hexe ku hi ri sankho ya ka Madobi ri heleketa kwale ofisini ri amukela hi mani kwala ka maviti hi ku ni nga ta ka ni nga ha swi koxometi yimani vheni mi dyondzisa loko mi yisa papila ne a hofisi mi famba na mapapila mambirhi ivi mi fika mi va nyika mi ku le ra n'wina leriwani sayina wena yi nga ri kuma laha ku i kume papila ro fana na leri i sayina laha i tsala na maviti ya wena sweswo a ni to vheni fonela tatana Xilenge ni ku tatana Xilenge hi patise papila va ka Madobi mi ndle yini hi rona sweswo a ni swi koti hi ku mi hava vumbhoni bya ku mi yise papila mi nike mani ma swi vona na mi twa khalanga kambe sweswi ni vulaka ku hi ta fanele hi tiva ku ndawulo ya timhaka ta matshamelo ya vanhu a hi xi tivi xiyimo lexi ke loko ku ri ku ya xi tiva yi endle yini hi swoho ku ve lava va masipala vona va kha va tsakisiwa hi loko va tintombi leti ti kha ti tlela matendeni loko sweswiwani un'wana u fika ngheneriwa tendeni ku ndleka sweswi nga ta ndleka xikwembu xi katekisa swi nga ndleki ku ta sungula ku voho va tlhe va vulavula va vona ka ungeti ve le ku ndleni swa n'wanchumu ku ve a va fanele va kha va ndla swa n'wanchumu sweswi ka ha ri sweswi ni mi twile papa ni khensini danke ahe hi humesa xirhambo lexiwani hi xi kongomisaka ndawulo ya timhaka ta matshamelo ya vanhu a Limpopo hi tlhe hi rhumesa xirhambo hi xi kongomisaka masipala wa Collins Chabane mi hi byela ku swa mi tsakisa ke loko ku ri na vasesi va tlelaka matendeni loko ni ku va tlela matendeni a ni vuli leswiya swa ku va ku vanhu ve matendeni a ni vula leswaku va ku na matende ma nga hala ka Mkhomi kumbe ku na matende ma nga hala ka Mavava a ni vuli swona se ni tshemba ku mi ta va pfuna hi ndlela yaleyo 0860002543 ma ni teka vayingiseri lava hi twa ku va angula va ku yini wo sungula hi loyi nhlekani hlekani swa vona kotela me pfukele papa
hayi iswini ngoba hayi vatomi mana khesa swinene ku mi bela riqingho mi ri yini n'we Buthete ku na mhaka yin'wanyana ni nga yi vona yi nga ri ku ni tsakiseni ni nga tiveki ku ri varhangeri va hina ka xifundza xixiyani a va swi voni na kumbe vo lava ku rhanga ku endleka swin'wana hi kona va nga ta lunghisa na tanihi ku i bombela ra kona ra tiko leri ra ku fanele ku rhanga ku onhaka swilo leswi a swi ta kota ku siveleka kona ka yini a nghena ni makeni phela nkarhi wa famba la kona ke yini ni fambe hi patu leriya ra kusuka a Giyan College ku ya ka Thomo ku na laha ri endlaku kona Buthete a ni swi tivi ka ku ndliwa yini laha ka hi ta vumbuludzane Buthete laha a ni swi tivi ku a ndzi tshama ni vona ku ri nte loko ni kha ni fambafamba na sweswi ni nga ku fambeki a ndzi ta swi vona leswi nga ndliwa laha ha ehla i mapatu mambirhi ene ku hava barrier line laha ka malama mambirhi mo ehla i tidoto ta ku i nga ni overtake endla leswi swi lavaka na ku komba ku wa vuya ku hava swikoheto swo komba ku hey se wa vuya ra khoma na ri hundzuka rin'we i ncini swi nga ndliwa laha mara mi nga na hleka hi ku ni vulavula hi swo kwala swin'we rin'wana vayingiseri wa mena ni ku a ni si tshama ni swi vona sweswi ka ndliwa laya a ni n'wi tivi na ku loyi a nga designa rona minkarhi hinkwayo hi byeriwa ku a ku patu ri ye ka ti-design vanhu va ye ku dizayineni ka mapatu loyi a nga dizayina laya i fayirile loko ku ri ku koho munhu wa ko a hi n'wi tiveni ku mani hi ta kota ku vona ku va ri ka design se loko i nge swi vula kutani lalo a nga pasisa na hi mihleketo ya hi fayirile ku ri loko a ni n'wi tiva loyi a nga pasisa laha hi Buthete a fane a va a tshamela hansi ka ntoma a ti nywela vukanyi a nga pfuni nchumu i ni kotise ngopfu ni ri namuntlha masipala wa le Giyani humani mi teka rendzo sweswi mi huma hi patu reriya mi ya jika ka Thomo mi vuya mi ta susa swilo leswiya mi nga swi endla laha ni hleka hi ku hi leswi na mina ni swi twisisi kumbexani ko va ku va ni le ka xiyimo xa ka xo nghena ka timhaka ta vanhu mina ni nyika n'we nkarhi mi vulavula kambe a ni swi twisisi ku a ku endleka yini kwalaha loko no kuma nkarhi ni ta ya ka ni ya mi kambela ku ni mi tekela xithombe mi ta kota ku swi vona i nga ri ko swa ku heyi i nga ri ku sayinya xikontiri a hi xi tirhiseni nyana hala hileswaku a ku na nchumu xa ku komba ku patu ra tsatsamuka a ku na nchumu xa ku komba ku patu ra hleriwile a ni swi tika ku endleka yini a ni rivele mi ta fanele ni ta lava khalanga ni ta fonela tatana Basil Barlow ni ta va vutisa kahle kahle i mani nga ndza endleka papa minjhani hi pfukile hi ngo vona hi khalanga hi pfukile n'wina vanhu lava ni kombe hi hina wala ni kombela ku vutisa mani a ni le ka xiyimo xa kahle xo hlamula hayi no la ku landzelerisa ni kombela ku landzelerisa leya mi nga vulavula na Surgery Khonso hi Friday ya khalanga hina lali na South Africa no tiva ku hina problem ya network xivutiso xa mina vete va ta la ta sungula ku fona se xivutiso xa mina hi lexi aka vona i ku loko va fona va nga ku kumi hi problem ya network ku ta sala ku ya nghena message after loko message wu nghena loko no vuyela back ka vona va foyinela va ya endlisa ku yini va ha ni teka kumbe a va ha ni teki na hi ku a hi problem ya mina i ya network ni vula ku a hi ngeni kahle aka vana lava sweswi a nga na problem ya network ka tindhawu leti tshamaka tona believe me khalangana ngosweswi loko mo fona swi nga endleka loko mo fonela kambe ku mi fonela mhani swi nga endleka mi fonela ku ringana ka 5 ya nghena hi ravu 6 ene se ni kwatini mara xivutiso xa mina i ku va ha ta va teka kumbe hi ku me ta fonela khalanga no khalanga ni kume missed call ya 015 i vanhu hi muku hayi mina va ni fonerini va ni kumini mi ri mindzuku ni ta na pene se na me ni ta pfuka ni ya na pene kwele ni pfuka ni va komba message ni ku mi fonini mara network a mi ni kumangi hikwalaho ka network
se mara hi ku ya hi mina Khalanga mina ni tshamele ya ni ya tsala malembe ndzhaku mara ku ri ka metropolis a hi lo kuma ti-message ni tiva nge swi va olovele ngopfu swi ta hambanisa na switele leswo swa ku va teka maxaka ya vona problem ya ni byela ku yo swi nga endleka sweswi ku va na un'wana loyi a nga henhla ka yona mingiseri wa mina xin'wana xi ni tsakisaka hi n'we tanihi vayingiseri ngopfungopfu n'we va Afrika Wa Vulavula i ku hi yo mhaka na loko ni ta la ntirhweni ni fanele ni tiyisisa ku ni endla vulavisisi ku na swi twisisa ku mi vanhu va mihleketo swi teka munhu wo hleketa ku va a fika kwala mi nga fika kona ene man'wana va lava loko va swi vula a va nga swi hleketi xiyimo xo lexo ku swi endleka yiwe ka voicemail ku nga ri mhaka ku ni time foni kambe ku ri mhaka ya ku ya sweswi ya mi te na tlhelo rin'wana Khalanga hambi mo tshama mi khome foni sweswi swi nga endleka loko mo chistanyana mo ku mi ya xiyindlwanini foni yi sayirile mara loko ko va message Khalanga munhu un'wana na un'wana whatever ya u kuma na madyambu i ta swi tiva ku ni kume message va ri vitana leswi na leswi na leswi na leswi swi ta vula ku sweswi ku jampiwe vanhu lava a va fanekele va yini loko ku ri ku va sungurile ni sure ku network na byela un'wana ta tlhela vuya kwale ka Afrika Wa Vulavula a ku mheni pfaleriwe handle a ni mindliwe leswi swi nge te nghena se ni tiva loko vula message a reti kumbexani ku system ya va yi pfumeli a ni tivi mara no nyika rin'wana kumbe voho va nga tlhela va vuya kwalawa va ta hlamula ivi hi kota ku swi i khale ka hi vulavula na vona i khale a hi pfeni ni hi vulavula swin'wana kambe ni na ku pfumela ku va ta va swi twile va ta va swi twile leswi mi swi vulaka kambe tlhelo rin'wana ra kahle ngopfu leri mi nga ta na rona leri kumbexani vo tala va hina kumbexana hi nga swi hleketi kumbe hi me ntsena ni nga swi hleketi kambe maendlelo ya muxaka wolowo ni vona ngeti i mhaka ya nkoka ku va hi sala ndzhaku ni khenseli swinene mingiseri wa mina inkomu Khalanga a khensa tlhelo rin'wana ra nkoka swinene leri nga ta na rona mingiseri laya ra ku vula ku hikokwalaho ka yini hi ri ka xiyimo lexiwani hi le ka timhaka ta network leti hetelaka ti va na xiphiqo mihleketo ya kahle swinene ni tshemba ku hi ta tsundzuxana hi ta kombana ku hi yisa ku yini mahlweni loko xiyimo xi ti tani timhaka leti ta ku tsaleriwa ka malamulele ni le Giyani na yini a ku lulamisiwi ku ta tsaleriwa Giyani ku sukusela tolo ivi un'wani a ya a makhamba ya lama ya tiko leri ya yiva kebulu ivi gezi ku pfumala gezi ku ya hi vuxokoxoko lebyi ni nga byi twa ku pfumala ka gezi se lava nga foneriwa va byeriwa ku va ta ya Giyani a va tekiwa hi movha ya mfumo va yisiwa ka malamulele kambe loko se yi foneriwa va nga ku byela ku i ya ka malamulele twi hi ndlela yoleyo xin'wana lexi a xi ta va kahle i ku kumbexani na n'we hi mi foneriwaka mi vutisa kahle hi ku na van'wana va nge le ku weni hi ku fonela vanhu ku ve a va ringanelangi ku fonela nongonoko ka humelesiwa hi Cindani Eric Mavasa mina ni Khalanga Pet Matebula Ike Ngobeni hi fikile kwala minjhani valambya hi fikile minjhani hi pfukile mani swa ku hlola ka nambu wo khulukela wo pela dyambu matani lavi swinambyana leswi swi tivaku hinkwaswo ne na rin'wana ri ku hambi xi lova dzani a xi yi kona xikarhi liwa ritavi i yale rivubye dihala xingwedzi hala kambe luwa ni vulavula kuwo loko ya hala ka ni nga ku vula switani se va ku pfala loko ya lava Mphepo Resort nambu luwa wu ya vupela dyambu se hi wo wu hlolaku ne mara mi nge ni mi byela butbet mi nge ni mi byela leswi ku n'wina lexi mi fanelaka mi endla xona yini mo n'wi gangisa hi xilungu mi ta swi vona ku phafula yi loteriwa ku hi khoma